Merci. Voilà, n'était pas chier. Le voici la première équipe belle fly au palais de l'Union sur le Kenekono. Premier équipe Kanté, Anaka Chedo. Kapase, Karamokabou, allez, équipe Chedo, belle de l'Union sur rien. Barabara Foligno, fille, Amota, Amolase, un comédien, Anaka qui belle de l'élément. Kaklaka Folita, Kadi, Karamokabou, Kamal, Nasrotan, Naningalola, allez, la retour là, Otam Balika, Barabara Folia, Taï. Agak uji kalau kira basket yang ngafla nanya balotai. No, ni balotai. Boleh katla kata kadi karena mereka bela jalan masuk supporter fans di kono kono kasih. Berbeda poli amola suma. Kube poli. Ya pinya na tuku minau. Kami basului. Kante akadinya nyani macam kadam nena soal di situ mau bolu. Na aku serah karena parti teknik lah. Aku meseka baran noya ambolo doni. Kalau saya kan lisi. Tim Kante Nasro lisi dodi bala. Aywa. Oke, ya berfahamu. Kami tanai. Ante foli minau. Foli. Bukan masih tato soro. Ante foli je kanina ya rakokui. Kuma iman noko. Kami animateur we, ani antijo ama ya refo. Ante foli minau. Kami anga kameraman we. Olu minu meseria boku lacho. Domina ni diga sokono ni mani so dia ko sebe kisigi angone machido akerata. Olu debe shuke nyana mai. Ka korolenge kurai. Bara foli amu foli watina. Foli belebele babu wi. Sigato la femi supporter we amu fo. Kata sanga jigla lauma. Ko jigla la kana ni jido ya. Animateur kami ya ku kana ni jido. Soni. Femi masaranga show. Femi masaranga show itikati alini karamokotan du. Lubino ketaro sisang. Kera. Nekoni nega jama ngo badu. Kanapa masumuna jitu pa masumuna masih pakoroni. Jiwe ini ngatu. Aku le ngapiro sa sora fi fi ko balon bana. Dawla wo ci na mara law. Ko ñokoy. Ay nga ñina ngo fara di baate la mara. Ni ta to fe. No. Ni nga tay balon mi tanga tay mi yan mi tanga bla mi tanga. So ko 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 mi fara. No, c'est tout. Ay no dimini jana to. Wala ni fara la. Amu wakil lagi, nuwati na ekip bafla mi kemenyona ori tim Kante aleni karamako kadu kamau. Ori kemenyona ni wati na, femi senenya folo nango kudamva femi FC Kante ori odi, nuwati na ndola be Kante bolo FC anifu. FC Kante ani jaraga maoni nyanche. Odo. Lima fili lima nyine ni machi rituri. No. Nyafi nyana ame Kante fu. Kante anaka ekipu ambu bele telefu. Lumio sona ka wulika joke wala sa jenu nga pranyanga. Kante madugulite duwe ngono. Ni ataka la je benkunda jenu kunda mamindo adayele neno mawi kosebe. Mademe abe mawi temewa ani mawi kadi kosebe. Edi wakati manokone. Wakati ndola abe FC Kante dulu. Kala manitane fla aye munge aye lama ayadi kena fabulu fa jede mana munge. Abi munu abe munge aye chidike kadu. Ada soro nula be banako. Ni golola filili kata karamoko kadu kama kanuna ni watina. Abambulu. Ni mafili tanye du yere ni watini ani kono shuduru sigime. Ani du dike aka kono sigana tiganya ni machinga ba. Nala sona. Ama funi watina danto fuli mina. Karamoko folelo. Karamoko kadu ni mafili ni manyina seridu ambele jele seri misu. Awo. Seri abepo ama yetilu sanfe ama internetu sanfe. Kosebe. Alo ko ba ke bolo ni wakati. Amano. Aduh kono shuduru bamba. Abe basulo bolo basulo ayah di jama kalau wanita dengan ayah segi basulo abe mungkin abe murmur ayah kaki cukup kaki kado cuma cuma lupa agar tu kodi barang nengat abu bulu apa sumbelan kagila jadi ni abu lama cuma cuma lupa abe muneke abe nanti kita ambil aja kumpulan gerata nani abe mungkin
Banako. Aku nak jadi darah ini. Kalau menikah woro alek mufe ka duga kalau sujuru tiga di watina. Du kalau subama. Duga kalau subama. Ada satu kalau subama. Ya foto kena feli. Kalau mau kadu siri dumam badudu. Kosebe. Siri ni abi angap pelolo sampai. Boleh jadi mana je amin nyokong sui ala siri mindu. Na blala je fula mimi boleh kata la jene redu. Fan korenya. Oh ni fan numero 8. Aku mati ke. Wacero ini FC Kante de Benyana ni watina. Kosebe. Ala beta solo bolo ayi la makini mulo afa ke akira to bodi. Abe bara ko. Bara. Awo. Bara mumungen lola paragila la. Jadi mumungen ayi la makira fa bolo fe. Abi mumungen ayi la makaya di chama bolo fe jadi ni munu. Abi manyini abati joma. Ala bolo chama bolo. Lola paragila lola tiga ba kunya ngeli bi. Ali bitiri afian mo ati. Kunya ngeli bi. Kata tim Kante kanona. Manita anifla Kosebe. Basulumani Wala ipase anga wa. Sulumani kuna foto jeno ko pala jele jeni Awo. kanga franyo ngani nga nyokon teme Kosebe. ka franyo ngani nga nyaw to boto basulo abi se no goro Afole no mo awe ke tugodi banato jara meme figa mawi du ba ko shi juru feme ma tigeli ni ani tigeli je ba do feme ci baba we no ku fray wana to ku franga so roina bukan atau kufran yang seroga seroga jola sabula bakati nyai kufran na ada kan di joga su aku kan kalau si jerabu tiga buku lagi watina jadi ala kana sone banako bana ada tiga buku bayro ini ada bola awi jemomi ala ada sampai sa awi jemomi le blanc oh yara wato do watina femi tugudu ni obekata tim Kante yorola jadi mena munge mena santai balok mulala balok abena ladu wala abifu anifu femi machere turu ya mokereka no yokosegi ni ale okera gazo synthétique sanfé ni mafili ni manyine femi karamogo ye akoko ngano kuma fo ko ni kuma fo ka be kola shijuru tanga ina sibura agara tukodi abu bolu wayi yelema ay ci mo ke tim Kante yang taragi masrut kan ngalaga ababulu asigina kana basulu ay cegele mbwala abe muneke ay yelema ayala sigi kofe kala manitani nduru ay yelema ay de kene fafe jadi ni munu kala mani woro abadi kere fafe no labe banako jara awka manunu aku ate gelea dolaci ale kodi ami sangatan nduru falo konono na oroli tan nani ngerola do binata sisa asoro duru no kanga pa ko nyato kala ba watina dola ade tim Kante bulu jokolo shiba demena munge ayen dola takata abi mono amena munge jokolo shiba abi ci baba ke kata chama bulu femi nyatu alama na jombolo kalamani shigi munge ayela ma kalamani ko kan ngalang ngadi ikono kana mo dola cilak do mami men dola ci ko nyaw kalama ko sebe dola be jombolo de mi yele ma tim Kante ayela ma abi mono kalamani shigi abe munge adi chama bulu femi rasta ale ala sigi kalamani wara adi dola ke ba ko yante jadi memunge ayi nama kira bulu fe tim Kante ya belakana jadi masuk atas kan ngalang kaki merci kan ngalang ngati ayo itu ni orang ni fo wal maneka fo fami ngara di watina équipe bele fulani ñoante tim Kante ale ni karamo wa do ni ñoante ko duga ko la sejuru matike nguma bara ñokona ko sebe fami tim Kante olu bara ka kele no sisa lola avec kele ani kanamulo ko sebe tim Kante olu ka kele fami karamo ayo ko la manga kaka ko si bamba
Watina karamoko bisino akoro abadi karamani wa yelema amanya baklana ka tadi karamani watina amanya antara kita boleh sama jalan jalan kita pun yang lebih. Oh ni waktu nak keramu kau ya? Apa nona so? Keramu kau kalau si bamba. Ini coba bawa kata FC keramu kau kanona keramu kau kadu. Oh sebe. Lalu jomol keramanita, abe celike, abe tu kodi FC kanti antara kita keramani fla. Abe celike cuma cuma boleh abe meneke. Abadi joma keramani itu keramanita ni fla bakante solo, aye senan dolaka. Iya kelis ni. Kita kalau nak apa dulu? Kita balik apa? Kita solo tu ni. Keramani siki. Balako dola ni watina bebuka mau bulu jadi memangnya ini raga cik kelamatan angay konsum beli kalender dulu konsumi nabe fama ko iya di sesi itu doa kami yang kelamatan tani fly kasugi ale anga ekolso pele support boli doy namba fama ko ILGS Institut National de la Jeunesse et des Sports école sommi na le be famille sportif abu formé ata c'est animateur ata c'est catégorie chamama donc famille anga manitan flaye kasugi ni mas ni mangene ni licencié au kanga kale bolo sport attention dola be banako kanga kali bolo anga tarbolo nyala ja fen chamano watina ale fana mambolo teramono no labe kalamani fla bolo FC Kanti kalamani fla ayela ma abadi kera febolo fe chedeme munge abe chelige amaide abu bolo bana ko dogo ni kata FC Kanti kanona tim Kanti kanona dola koni abi kele ani kele karamoko ka duka mau ka kele tim Kanti ale ka kele ya ngolola balo ya chede memang Dola be fla ani kelena femi Kanti ka mawi oluka fla karamoko ka duka mau oluka keleni mwatina dola ci amata ko folo kene kan ni ko premier mi-temps dola be kalamani tamulo FC Kanti la avec chalige kini am fafe avec ngi tadi jala tiga ba ko nyangel be jala tiga ba ko nyangel be kunyangi lebih kata tim Kanti kanona ya fo duka mawi dulu kufra lo so ko ma botolo chay mai ai sena kufra fa meka naka suru dola ba chamando watina febe pasule Kanti le jomba kuna abena munge chay mbado Cristiano abado atado abechi belo ke kata mai bana ko ya figa mawire ne o fio kufra ukotoi muli kana mo de nyogona ko kara mo ga kula siduru bamba watina dola be fla ani kele tim Kanti ale ka fla temi kara mo ko du luka kele me Kanti amba foni watina tante fulumina ka folelo Kanti mi sona ka frajono ka Kanti mi sona ka ira blatene na kambe kele nanti mi ma soni nga ira puto ya taragi la kele ani fla FC Kanti FC Basolo luka fla ini luka kele beli ante sege ante nyina ama yara kanu baga badofo
Atina demi Cipabau kata FC Kante kanuna ya kalau coba abe munge adi zenon dola koron tamanya kalau mula balo mana kau labe fla anikili mula fli di kata karama kadu kanuna jadi ni zenon dola kaca macam apa ini malah kalaman horo malah tadi mana ya kata kana ngene wasina malah abadi kalaman kana ni kalau si juru bamba abi nama abadi pasolo makanti kante be cari cari pasolo jadi memangnya ada ya macam-macam bulu fe kamu mau terus silakan cari be cari macam-macam bulu fe kalau mana fla abi memangnya abi nama abadi nya fe kalau mana tani fla kasugi awalnya sini kalau mana fla macam-macam bulu fe jadi memangnya FC Kante kalau mana fla alian teragi ini nama abadi joma abadi pasolo ndula manya antara kita bulu kalau mana woro bra ale mungkin lebih bawa ada jom bulu bra kalau mana woro ndula teragi lala temacin ade ewa jangan tiba aku bola pulidi kata FC Kante kanuna lebih flat ani kelina lebih pasolo memangnya habis itu aku rope di kalau mana flat ubata abak belum kata macam bulu pe halo abak belum kata halo hey jangan tiga pak kuning watina pegang lebih lebih flat ani kili FC Basolo aleka fla FC Kante aleka fla tim Kante aleka fla demi Karamo kadu luka kini watina babau kata tu kanuna halo halo atau halo Nona hanya kami di Wacina. Dan nama saya Luka. Tim Kante ulu dopini jamai. Demi FC Karamo ulu dopini pukene. Nola abi FC Kante bulu Kante Karamani tane pula abi munge abi sampai balok mulai balok. Bawa kata jadi misi mula balok. Mana ko? Bendola ci ameta ko falo kene kanu premier mitai fla ani fla tim Kante ka fla Karamo kadu temi Karamo ere eski Karamo ko si juri tidak lain no Karamo ngapa ya polodan Karamo mungkin watina lalu teragi jadi bata abe ko kanu abe buke abe jo ko Karamo aiwa match abe FC Kante ko Karamo wora ani sema koro abadi joma abadi macam bulu fikra mau bantu kalau mana joli kalau mana nona ngagila jadi namanya ada celi ke macam bulu fikra mana fla abi ya lama abadi kira bulu fe cewek bulu kalau mau bantu abekili punya nola abi tu di antara kita kalau mana fla jadi ya lama kayak di joma kalau mana bang bulu abang bulu jangan sudah ya mere Nanti itu kalau supaya Cipabau kata tim Kante juga ala di Watina. Tapi angkat kalau silo boleh defensif ada bermain. Tapi
sama Gadia Masawa Nola Bupanapo Latih bago kuni cibogo kata tim kanti kanuna Masulu kuni sulu mana kuku manyanabo kuni sulu mana kuku tinyanabo Masulu di fleni no e basulu so ini tergado be ko sulu basulu so indaira la di klala na fa ko so itate kon wakati na ko kire ka soro ko kirisini kene soro awo kami kirisini podante volumina karamo de mandi kaka bismillah kana beku Tengah fakir sini aku pernah mengambil macam-macam lagu kopi teh ini boleh kita. Bang. Di dogo-dogo di data tim kanti kanuna. Jadi apa namanya di watina? Kok kalian nak buat watina? Dogo-dogo di. Sikatalan dulaci ada jakut ku. Femi dulaci tak boleh nama premier mita amok kenekang. Ya kufrai cibabau ada jual mulut basulo. Nya apa yang akan lakukan kufran suku ini basulo bang. Akan lakukan ini cema. Amargin mai. Akan nanti dama. Tapi dah mau gosa. Ini ada cibabau ke. FC du. Ini jual kalau siapa ada nama tangan kirinya. Nula be saba ani fila karamɔgɔ ka du bamananw ko kɔngɔ wuli tɛ kɔn ka se n'o tɛ FC4 a bɛ jɔ malo karamɔgɔ ka du a bɛ jɔ waati la fana ma kɛ a bɛ kɛ fanga la bolo waati la ka tɛmɛ. Sigaku kumala. Nuwatina ya foto kumi na tete mokajara. Eni ako sawi. Kalau ebi kalau la kado menuna. Noi FC2 ye pramogo kadu adeke ekipi. Nuwatina eni olu binanindo. FC Kanti tim Kanti. Olu be biflala. Donc mati be kata dola. Jema olu ka fla. Femi kulala mau olu ka nani. Basolo ada tu tadi. Basolo. Basolo. Ada na yabi kane. Basolo kuna ulu. Kanti kuna ulu. Tala tiga baku. Kerama kalau aku ini ada lah. Mereka ada lah sisa. Bola ada jam mulu. Tala tiga baku yang lebih. Tala tiga baku yang lebih. Ni ngoni. Nya fo nga kan indabla. Tay mai ni na. Tay mai ni na. En kufra no no tui. Danger do le. Ye ci babori kata tim kante kanuna. Kosebe. Amane sheki lebe kala don sabati. Kosebe. Sheki lebe kala don sabati. Ala nani ayfula. Tim kante aleta fula femi ramogo banduka mawi luka nani. Laci ameta ko falo la no premier mitai. Kosebe. Ambe keneka. Ato aflan no jang kumai. Ambe keneka. Kosebe. Wadi wati cibabau kata FC Kanti kanuna.
Kalamana tani watina kalamani tani fila basolo kalamani muka bukata kalamani sheki ma ni bela jele jole do aci baba o jana bidi seno akoro ni watina kalamani sheki abi seno akoro anako me alisa aman teme bau labia bau aflani bau ambu bela jele foni watina dante polimina pada pada foli uteni watina kosebe niame balontana bela bini fle kosebe anga foli bebe niame balontana Nagigalaw do kosebe niame balontana Mano sigi kau fle karsa besi ulu do ambu pala jele foni watina tante foli mina anga foli bube para beda foli utei kosebe watina fami chibobo no kufrai ame kante bulu kante abise no de barki mani ala ala ni ora ni ora ina kwe ayo ngata oh Keramo Merci Kanté, Tim Kanté, avec Afrani Watina. Mati ameta ko follow no premier mitai ambok keneka. Merci Kanté bolo. Abu yele ma badi chama chama ko kram la jona. Berarti ke ba ko nyang dibi. Watina berarti ke ba ko nyang dibi abin nere dua ta dua. Ko kram ko yele nere ta. Ai wadi me kram ko ko siguro. Mama ga noni. Kado na kalwala. Heci bawa kata tim kanti yorola cede abis seno nula koro abadi joma kera kabulu basolo karamane tanu ulo bloke tane fula emang basolo cede ke basolo abi yadama abadi samfa bawa abi memunge manako ulo fili kata tim kanti kanuna karamane fula ale seno nula koro janawa amanyawa kera toko di manako Pagulala filili tiga pak fair play ini balon panjang fair play balon aku balon bayi hanya beda fair play di bambu jokona nah kelara fair play di bambu ya anak dokter ni nggak betul di tim kanti belum aku belum wakatina tim kanti jadi abi belum senda koro belum abi tu di aku kadu banako abora belum masih di kata sekanti oranglah sekanti sekanti ni yora ni yora karamane fly ale katilin ko sebe karamane abi yele ma pati chama bolo fakir abora banako karamko kalwa abeka sira soro don karamko kalwa kera ko si bamba karamko kalwa bamba bisa ko karamko kalwa bamba kaka bamba Eci babawi kata tim du kanuna jadi miseno akoro balon yang do FC Kanti bantragi FC tempat Kanti aku bulu kalamani mukan nani olewatan nani ayat ayat meneke karam ko binyana karam ko safu ko deme kam binyala soma karam ko safu selebi ala kicila eci babawi to do ni kana FC Kanti kanuna FC Kanti jadi memunge abi seno balon koro abi munu ayat ka abi yang mabari cema bulu fe Nabi nani anifla sekante alekan nani aleka fla FC2 alekan nani yama uluka fla ingene mo wanani ingene mo uluka nani beben dola ci leta bo fala kene kanu premier mitai jipi
diferela ni nale wara sura diferela ba ko dia bakul lagro gismadu la kan jarak kita dan jero kan jarak lah ada sidu boleh sekali yang terakhir kalau mana pula bola bola kata nami ale tak kata masih dijual itu firman yang buka firman yang buka firman kalau kerja pada jelena jumlahnya seorang puluh Korea atau juga materialnya ini lain mau jemai nana abin nani alif pula bukan wacina persikanti bukan dua terakhir dulu kalau menit alif pula wacina kami dulu dulu pas ini wacina flu senang dulu kami mungkin apa dikira FC2 Watina alekan nani bola alujomko FC2 nanti yang terakhir kembali lama abadi macam bulu kalau mana tadi masuk lagi menu sampai balok dia lama abadi kerana bulu jadi masuk atas semua bulu nalagu banako Cibabawi kata Karamoko Watina Pasolo uyan taragi FC Pasolo taragi kalamani pula ingat diri mau juga tadi ada makan di Kalimantan warung apa Surwa Tasarwa nulabe panako Jadi calon Watina Alisa wala si ama supporter kala jelema menunjukkan di Watina kana je menu sigida kana je menu alnutia no bakti bana menu kanga na no mayasro kala jela ko menu Watina na tim kante alini FC Karamoko kadu karena nyona lima fili manyene ni machi aritu ali okera gazon synthétique sans fait adongera tegaban no libo kalau be para jadi memang ada sedu Nama fungo kalau mana fly nggak jadi bola ada sabah ada nani FC Kanti wikile botila di Watina kami yang kalau mana fly rastamani ada itu basu faranyanga kini wo faranyanga durati dengan cipogo ke utara yang sarang jokono bola be nani ada sabah FC itu ada tu bola di Watina kerana waktu itu mamai demi sewa kalau cuma ada bola lagi dia lama pasti kalau mana pelama akan didoba kalau mana pelati senan nulaka cai mai ni akan tilian nokai abe basulu menge ai senan balonga basulu ai cibawa ke sampai balong di jama macam abasro atasro lama kami FC dua ulang lagi seperti ini yang mau lah seperti ini aman wallahi aman kuli amane dononga nyale ya kritik na lapo FC itu sina kaca-kaca bulu jadi memangnya ada jogi munu-munu ada cibogo ke kami yang ada depansi di jama kelamane flat dia lama abadi pasuloma pasuloma memangnya ali mulu korota palonya sampai palo jadi masuk atas ruang kalau siapa ya begini ada cibogo ke karena macam-macam bulu ke yang dicari ada di sana kan Watina jadi mulu-mulu abadi jama abadi kerja mama ada memangnya ada cibogo
kamu wadu katuru FC Kanti Aleka Sabah FC du abadi Kalimantan Timur macam-macam boleh Kalimantan Timur boleh ali lama abadi kira boleh FC du ini mulai dengan Cina kalau kita bawa bola bepanako bola pilih kata FC Kanti kanona Jeremy boleh bawa koro abadi Kalimantan orang bisa nasi ginai abu bulu abala segi kalaman orang abi mulmuna ira kapadi cedema abadi macam bulu kalaman fla dia lama abadi joma pasulu Kanti kalaman tan fla kanti lebih bana ko kanti kuma yeshore du mana kuma basulu yeshore du mana dia ini kali babu deh. basulu magaran de kata ya ala kosong ba federasi bola bulu la fili kata du kanuna bola tiga ba ko nyangel di kata du kanuna bola blabi lama abadi macam bulu abadi Kalimantan lama abadi kace sada nabi ababulu banako punyangil di kata FC Kanti kanuna amane mugan bola babulu ni wacina abi lama abadi Kalimantan lama amane flabe munge abi lama abadi basuluma Kanti bisa nunula koro abadi cedema amanya lagi Kalimantan abi munu Kalimantan abadi joma abi lama abadi kereta kang kalang lagi ini nguburak mikir ada Ini balangkari. tapi FC du bulu ni wacina ya tak kalah jadi wacina nula abas gimana wacila tapi FC du ye alini FC Kanti ima flape kabuli kado panga kabuni wacina nula cingono tapi FC Kanti bulu tim Kanti uya lama cedema munge du antragi abadi kereta bulu Kalimantan ingat telinga juga. Beberapa kali ke abadi macam bulu abadi joma. Cedema munge ayam makelince. Ada sahabat bola bimun abi manyini. Abi lama bala sing Kalimantan bisa nandulaka. Bimun abadi sampai bola juga coba ibu laka. Kalau coba pina munge ayam pelikan wacina ayam tangan Kalimantan oroma. Orang isi macam bulu ayam lama ayam joma. Bola banyak teragila. Kalimantan oro. Lama abadi mukama. Abadi cedike. Ngaju fasino itu bola sila bisa dua koro. Lalu bawa tubo. Bulu Kalimantan waro. Ayah di jama basulu becce. Kanti. Lalu Kanti bulu apa segi. Abadi Kalimantan selama dua ngarasai. Abadi tinggi ada bisa dua. Basulu. Ada jama lalu wacina. Abadi joma solo sampai saredu abe sarefu date boleh bina tare kabina jura ina kalau ko barga mau ke ina mulabe banako mulabe dur ani saba tim Kanti ulukas saba karena mau naga dimbaya ulukas duru kalamani fla bulu kalamani fla jadi memangnya bimun ira kabiya nama abadinya pe jadi malah segikan tema amanya antara gila jadi ane basulu karmenyona ane basulu karmenyona dulu di panako kata kamu nak kan dimaya kanuna Kodi wakasina. Nabo. Betara mo wadu bulu. Bulu jam di sampai. Manita ani dulu ani Kalimantan ani di sini kabadi macam-macam bulu ni tanah fly. Kabadi cari macam-macam bulu tadi senoko. Kang kalau nanti kalau wanita dulu sini nol lada. Abe munge abe murmuna ya abe manjini wa. Abe cari ke labe banako. Asiana. Jadi kita bawa gol dah film itu kata du nak ada banyak kanona. Kamu tu kudu kalau sejarah bamba. Kakak bamba. Lalu film ini. Kamu ada ni? Kami juga kalau sebaik ada orang di wacina, andulan teragi. Abadi jama pasulu. Ni wakati wali. Kanti. Ini kalamane flan kalamane di wacina. Pasulu bemunge. Abi munu. Abadi jama kalamane tanoro. Kalamane tanoro abadi macam-macam bulufe. Kalamane muka bemunge. Abi munu. Abadi joma, abadi joma, kalamane muka, abadi kalamane flama, astaman alawi murmuru ceingat teli, katili warno kai,
abadi joma bi yele ma abadi krefe mama abadi chelige jelati ke ba ko nyangede be jelati ke ba ko nyangede be kata tim du olu juguyala FC Kanté kanuna FC Solo tim Solo lu kanuna ni ci ko wi ci subaw mi nominasi amala je emi yang kalamani fly ada jole ma kuna ni watina para yang damada do nyani joce cedemba dunga ata dunga ama segi amol laje lemenge adi munu dijo aba jate mine ko sebe watina manga jokolo shibo fono yang gardien yi para beda foli utani watina niya me ga gitu kai gare no man bi ko fe no de terga no ge gare am oke abene ala jafri kerefe ale ni tari jo potola ayre ga bolo mine cede bi yelema abade ko cede bi yelema abade basulama mo ge basulama jokolo sebaya mene jara terga me flali kerefe ni ngam ekip gare ni demi nyoko madeli kado gare na do na le de la gare nga bolo na bolo la ayre ka fli kakla ko do ayre la to kamina karaya ke fodi askile play correct ba solo atwa solo ngale jakiti gare reka bolo na bolo la ka bo fli ka apolo buru na ko do ayre la ba bolo watina timdu jadi celige kami yang ada versi alian teragi boleh filili kata timdu kanuna abadi Kalimantan Duruma Kalimantan Duru jangan tiga bangku pangkatan Jimmy ko kata puasa mi kata dusu semua aku menyafe dengan ku famia aku tujuan tala ante segante gino watina fele tim Kanté aleli karamo kwadu de kemenyana ni watina liata kala jamachi. On attend un changement. Le numéro 17 qui fait son entrée du côté du Team Kanté. Donc bientôt l'arbitre doit donner son accord, le coup d'envoi entre ces deux belles équipes, Team Kanté et Team Karamoko Kadou. Comme on rappelle, le score est toujours 5 buts à 3 et 5 pour Karamoko Kadou. Et 3 pour FC Kanté, et c'est parti pour la deuxième phase de cette confrontation ici entre ces deux belles équipes. Nous allons assister encore 45 minutes de lutte, 45 minutes de combat et 45 minutes d'affaire entre ces deux équipes. Donc c'est parti. FC Kanté, Team 2, le numéro 15. Il y a toujours le ballon hors jeu. La sortie de balle là. Du côté de tout. Et c'est l'équipe de Kanté qui retient le ballon. Qu'est-ce qui va se passer? FC 2 qui récupère. Encore une sortie de balle là. Une sortie de balle pour FC Kanté. L'arbitre, l'international, un arbitre de qualité qui est là pour partager ces deux équipes. Donc, attention, sortie de balle. C'est bien. Watina la kita buklana amo koneka sisa angatana nyoko fe Kanté angatana Kanté attention, qu'est-ce qui va se passer? Là il y a une confrontation entre le gardien de but et l'attaquant. L'arbitre droit, son côté droit, le numéro 1er, je ne vois pas bien. Il donne à Kanté Basolo. Qu'est-ce qu'il va faire? Il l'encentre. Le numéro 20, attention, qu'est-ce qui va se passer? Le numéro 2, rapide. Attention. Sortie de balle, corner pour FC Kanté. Alors, on est flèche, il est trop maintenant. Mami doa kateli wanokai ale amuru ni kateli nae dola sorora ina tanje pado ni corner
Cibabawi kata FC2 Karuna FC2 Cibabawi ke karena macam-macam bulu fe Nelabe Banako jalan tiga baku ulat minggu kata FC juga lah jadi di bulu bakor apa di kelaman itu ulung lama di kelaman itu pula awal segi teragi kelaman itu pula ayah segi jadi teragi apa macam-macam bulu fe apa namanya kini wajib nak kelaman itu dari atas suruh ayah lama ayah di basulu becil macam-macam bulu fe basulu balas segi apa di kelaman waroma di sini nula koro kalau jando apa di kereta bulu fe jadi memangnya abis itu kolonga abis mana abis majini apa di basulu jadi ke nula teragi lah ayah bukan bulu kelaman ini salah apa di joma jadi teragi ayah bawa bulu duka mau bulu jadi memangnya abis jadi ke sama bulu abis jadi ke karena mata suruh jadi mau pura duni kelaman itu ada bulu ada di sini bulu ayah punya ke sisa dua cina abis jadi ke cara amannya kelaman itu jadi bulu kalau ini pula ayah nama apa di kereta bulu fe namanya nasugi jalan tiga bakun yang abu bulu akhirnya coba di kameraman itu juga jalan tiga channel abang bulu kasulut ada di macam bulu fe ada itu bulu kelaman pan sebelah kasugi ada yang apa di macam bulu fe FCKT Obisinaka FCKT dia lama apa di kereta bulu fe jadi memungkin apa suruh atas suruh ayo celike ayo kelece bola bebanako ega daba dama pada Kasimi le gardien VIP le gardien Choco nene faga Kasim nyona de soro ngagare ya la fambe Kasim soro Kasim so sabar de bulu Kasim ko ko doro bedela ama fodi watina dante fodi bina as ade kene soro Musa dante fodi bina komedian fe fambe ya FC yang soro menu sema yang soro wala kali kene soro amu fodi watina dante fodi bina watina tuguruguni ci babau Baik sekante karena ini ciri amanya juga belum sekante FC2 lagi abadi joma kalamani salah lucu baboke abadi di joma jadi masro atas ro aja lama kayak di makro masro kayak di Kalimantan Warong abadi tan Warong aja lama di krafe bulu pe di sini bela koro ada cede bulu ada masro atas ro sekante jalan ke belakang jalan tiga bakun yang dulu jalan tiga bakun yang lebih kata eksikasi kanuna voir ya no kemudian pada telepon watina kita suruh watina kamu dan telepon bina yang mari penalti di bawah kata eksikasi kanuna watina Germany zeno nula koro kelaman tak nali jadi seging kofe bilabe kalau sebab alenya macam meli watina jome ke poin naje alenya wa artinya jadi memangnya jalan tiga di Yamariadi jadi berserokan korupsi alenya wa artinya kalau sebab mereka jadi menit mereka pulang aja ini cukup bawi penalti dulu FC Kanti aleka saba tim Kanti aleka saba premier karamoko katuka mawi uluka duru premier jokolo shiba ni watina penalti FC Kanti tim Kanti ulu soro bukul labe karamatan nani aleka labe sabati penalti abena realisasi wal matina realisasi jadi menamungnya ada lagi kumari jalan tiga babena Yamariadi jalan tiga balik Yamariadi wa Amadi Yamariadi wa Amadi Yamariadi karena jo karena mantan dari pedasi kofe lucu juga cukup habisinan dolaka habis itu ke macam-macam dulu jalan tiga di FCKT karena mantan terus sisila Kami Kalimantan dulu yang dibuat Cina lebih susila.
dua mau boleh di Mokatina. Bukan mau. Kita mau ini benar tunggu. Isi yang tadi beri. Abadi kira kira boleh pekan mantan dulu bercilikan. Bola beban aku. Sebelum masuk dia lemah ayat di bola jah ayat kira kira boleh pekan dia lemah. Ayat boleh ke. Ada dua. Burung anin nani FC Kanti Kim Kanti Uboraka Kelembaji la sisa Lukan nani Femi Kramo Fatu Lukan Turu Wacina Nulabe Kim Kanti Kramani Fla Abi Yelema Badi Kelabat Kereta Bolofe Ada ngomongnya Alema Kerece Abi Yelema Abi Cemaca Bolofe Jadi pada mungkin Kramani Fla Abi Materi Alemani Fla Ulamanya antara kita FC antara kita Abi Cilige Uguruguni Jadi menang palong ulo sampai palong ulo la palong kalau siapa yang boleh datang. Boleh lah pilih kati keramat sama tindu keramat adi yang masyarakat tu beri cari antara gigi dia lah mereka beri cirikan namanya asalnya apa belum adi sampai palong ulo la palong kalau siapa yang boleh datang. Jangan kena. Mana benar ciri watina pasulu keramat pula. Lagi jumpa di watina. Apa benda yang mana di? Kita tiga bangkai yang mana mana. Ini ke kira tadi. Lalu mana pun. Ini ke kami sedang melakukan keramatnya. Kita kami sedang berlomba. Kami biar lama di cuma tembok amanya. FC Kanti antara ki keramat lomba. Iya lama di kereta berlomba amanya keramat. Kita kami sedang melakukan. Di berguna yang akan keramatnya. Mereka ayat segi cuma tembok keramat bola. Ayat cari ke ayat di keramat lama. Keramat kami belajar senang merosam kemarin. Kami akan mampu yang keramat ulun bola. Ada iya lama ayat di cuma tembok. Kami mempunyai iya lama. Jawaban dia kalau bipana ko dogo ni kata kante karona ko la pele to kiro FC du karona FC du ko FC du FC du badi jama badi terasa boleh FC du kalau tiga babu yang lebih ko ne watina Ipama Ipama Sarama Itu bikin norma. Apa aku? Aimi pama ulare na nyari ngasi ya kidi bakayro. Aimi pama nyari ngasi ya kidi bakayro. Nanti kami kurang tiga mati ya mati. Kita jauh kata tim kantin kaluna. Jadi dua pasulu. Ini afi boleh konferensi ini. Ketua kadi pasulu amai. Sebulan jamin tu bako. Naik dakati. Akemau. Kami itu kalau kali kalau tu abu. Mungkin pasulu abilah pe abicika berlakukan apa. Kami kata kamu bukan boleh ni wakatina. Belum tim kantin. Mereka ni orang abia nama dapat ikan belum. Kosebe. Tapi kita sebelah sini sama. Kosebe. Kami tim kantin ali tindu. Udah tim kantin. Mengubah timula, feme timbu mau ulukan dulu. Timikante ulukan nani. Dalam apa boleh bukan Cina bahasa bahasa dulu kembali ke bahasa lain lama. Kalau wanita ada pula ada mungkin berdana betul jontala. Ayo apa yang kita Ayo ni wakati ada di timur le. No tuba mohoi. Kosebe. Abe kalau wanita mulu. No. Abe tu kanuna ni ngata kata dunia lah. Coba jangan abe tu jangan lah. Ayo, boleh lah pilih.
ni wakati na bolo la fili kata kante juguya la kami aywa ibe na joma ta kante ba pasi abaji joma kala pani wolongla tobe no mana betul jam tala aywa bolo la fili ya bolo la fili kata FC kante juguya la abata regala kala pani wolongla FC kante abati abe jomolo abase le kumelo abaji jama kala pani ta ani wolongla ababa bolo abaji joma kala pani woro ababa no kala pani buka abale bolo abase le kumelo ababa pasi ubedon abe ko jam tala Kosebe kante bolo ni wakati na abe kante re bolo abe kala pani ta ani fila bolo aba attention faire player de ma kata gani angata doni kulanga do wakati na kone kufra odalelo kala pani ta ani fila kante aba bolo abena ke chubadi aba kata joma attention Karena waktu kita itu sama satu pembeli bola itu betul kacang aja atau dari malah kita cetak puru tuh FC Kanti wallahi wakati na buluga mau fare fagale do kosebe ata doni ata kameta mesi aywa asina chili kata FC do mau diala abana do angata mau si angata aha Alfitri ayi tanga poro la de bunda anga gaita kabidi gagada nana kujegana kenapa tidak orang kami double ninda lah kalau di wajib dan lebih dulu ada dari tim ganti ini duna ganti bayar karena mau ganti bayar dulu attention attention Kemana sebenarnya dalam istiqamah Bismillah. Kami dulu arinane, MC dulu dulu kan dulu, MC kan dulu kan nani. Amin sebia. Kami dulu, apa sudah kabar di jemaah? Apa di kalapani tak ada ulang lama apa sila kumelu apa kecukudi? Apa bulu bejana kelema pangkulo? Apa tujuan dalam kalapani tak ada dia? Kalau wanita Anifia kabar satu ada kecukudi attention Lugatina kami bola yang kalam kosebe Lugatina kami FC Kanti bayu lugat tiga lendo kosebe kami FC Dum boy kerana waktu boleh disadam dari Lugatina kalau wanita bola mampu apa saja apa dulu Kalau wanita ini belakang dalam mampu apa sih kalau wanita ini waroma attention kalau mana dulu kalau mani orang berat
gaga katito kali bora katito gaga koti kalamanita ani woro FC kati apa sinda kabaji selego melego kalamane melego abaji kalamanita ani bla pertama dogo boleh ada jatuh godi ada bawal kaba sinda kaba bola apa selego melego ubeda nanti kira bangkai kalamanita ani woro FC kati dalam bola dua tina apa selego melego Bukatina ama fokus sesuatu berkerja. Kalamanita ada woro negara itu koni. Peserta kalamanita ada juga ababili jomata. Ababulu Betri pieta, besok ni demi. Dia lah ngasih info. Dia pasti pano. Dia kono dulu pasti dia apa. Kita kalau nunggu pada mau dia bilang dia. Warau mana? Warau. Nanti mah. Ayo. Telepon belakang mai kemana ganin lo? Agak nak apa sah? Sisis tu. Sisis tu. Wala kemana ganin lo? Dia macam ada kat bilik. Apa pak? Garde international. Ami école la bire. Aywa garde international lo. Koni mati banga ko mo shika na tasu. Ko shoni buru de benali. Yeah.
Itu bagaimana Allah? Jangan salah bala jalan attack nama. Jangan salah bala jalan attack apa? Kerabu, akan keluar.